Kalian kamu po. Kakak dia. Untuk wak boleh, adik boleh. Ya, ya. Ya. Boleh. Kuya. Kita mau kecil. Tak tiga bobo tak siap ya. Kana. Pisang ni. Pisang BO. Pisang. Mana ni? Pisang. Ada garam dan gula. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, lagi mameh katanya bu menan mameh suara ngurusi, bu mameh suara ngure, bu mameh suara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi mesin kiranya terpakai ubena perlengkapan ubat-ubat, ya, kuah ke kuah dan kuih ke kuih, menadu terpakai suara tiap bacaan agama. Dan mengucapkan labbaik Allah, berdoa untuk makan Rasulullah. Alhamdulillah. Air zam-zam. Ya Allah, ilmu agama dalam dadasnya ya Allah. Boleh kita ilmu apa? Ilmu berkat boleh kita balik. Kedua balik. Bina berita yang buat dengan mandum. Berita dari Korea, dari Brunei, dari Muhammad Nabi Sallam yang tak dengan mandum. Datuk berita yang bro, tapi nak juga dengar.
ilmu yang berkat ya Allah, penuh kebijakan, penuh akal yang salim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika ya Allah. Ya kita apa dari hadapan juga. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Allah makama ahsanta khulqihi fa husin khulqihi Allah ya danyo ciptaan Allah ba ya danyo adalah udit antara dua buah kehinaan ya jadi awai hina dudo hina jadi baik dua kepada yang maha mulia ba lalu roda kurung man arafa nafsa faqad arafa rabbahu ba وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد أجمعين الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Nhớ hana be buka na hana sewate iron ko babe baik cincang ba bila gak ba opo min ba pakai baik cincang janggo ada ke rencana cincang cincang ya tahu ya Pak Musibah banyak undayan oh hiki hanaki Demikianlah prosesi pesiju, doa dan pesiju yang dilaksanakan oleh Tengku Safwan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Selamatkanlah semua kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah anak ini bi'alil badri ya Allah.
salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah agama kami, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baikkanlah akal kami, baikkanlah akhlak kami, baikkanlah hati kami, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ampunilah dosa kami, dosa ayah dan bunda kami, dosa semua guru kami, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Qul alayka Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwata rahmani Allah. Salla alayka Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwata rahmani Allah. Alhamdulillahilladzi atani hadzal ulama tayyibal ardani Allah. Alhamdulillahilladzi atani hadzal ulama tayyibal ardani Allah. Masaban lahi Nabi Muhammad najab tawaf Ka'bah mulia Allah. Masaban lahi Nabi Muhammad najab tawaf Ka'bah mulia Allah. Abdul Muttalib pelingkar Ka'bah siran pegang salat alaika Allah. Abdul Muttalib pelingkar Ka'bah siran pegang salat alaika. Salli wa sallim wa barik alaihi. Tapi mau ditawang sehat, kajet topre yang sambut berarti
Abu sih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Allah ya salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Allah ya syafal badru alaina فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قد يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. Oh, cucu rumah ni ho ah. Akhir rumah. Apa tadi? Tiba-tiba yang kuhar, tiba macam tu. Tiba. Yang tak gedang nak bumau Allah ber di atas langit Allah yang udip antara bumau langit Allah baik dua perintah Allah dan tiga larangan Allah. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Nanti bau. Ya.
Ajak mak ija aje. Dehar mak ija dehar. Makan di belakang. Aku duduk 5 minit. Mak di belakang. Aku kena jalan. Mak ija. Dan lah di sini ya. On. Miyuk. On lumayan betul. Sambut di belakang. Okey. Minta rezeki yang halia. Minta rezeki yang halia berjemaat kita nak kuat. Dewa Modin kita nak kuat. Oh di dayah, sekolah bantu mak, bantu ayah. Udah sini aja. Udah. Ayo nih. Kalau tak tu lah. Ya. Tak boleh kita jual. Oh iya. Panas ya. Panas ya. Sini mana nenek gendong. Ada nenek di. Sarang masuk ke merah. Kan, nyangka gua berat kan? Oi pula kan hana lalai bak wifi rumah ju porok tu. Amin. Nan salam ju bak je ke tungku sambang tu salam. Bo, kamu jamin. Dari mana boh kamu? Tuku banyak bayam jom lu. Bo salam untuk nenek tu nenek. Aku ambil kita. Selamat iman. Nenek salam dulu kami belum pulang ziarah. Pakai jehar engku. Apa? Pakai jehar. Kan kamu. Kepanasan. Penakan iya Raja Roh Abu Beo. Tuh lihat kamera tuh senyum dia tuh. Senyum dia sama sama siapa lah? Sama abang. Kan sepupuan. Kakek. Bani abang. Wah kena. Rồi bang vừa gọi. Như hai abua. Ya, abua. Tidur tu betul nawo. Mandum nawo. Teori dah. Berarti dia teori yang lo. Kakak, ini dia nih ya, dadah kakak, dadah. Ada dari nyong. Nhân đừng làm đi phi luôn. Jangan lihat ya. HP mamak dah Pak. Alhamdulillah. Jeruk kan, Yuna latte. Kamu pergi cik tu, kamu lain tapi. Kamu dua buah. Kali. Kamu